رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في هذا المكان المبارك. مسيب جلد يتا الله سبحانه وتعالى جلد من الله صلى الله عليه وسلم أري من سلمنا الإسلام ودوني السلام عليكم ورحمة الله. أري إذن سنة إذن تلنا كرمكم ميدين mawɓe meɗen ƴiwirɓe e nokkure wi'etede Gambia e pays wi'eteɗo Gambia. haray ɓe seeni jokkere enɗam ɓawto ɗum ɓe seeni ka kadi hiwrodirgol e meɗen fiye wawa kadi ɓeydodirde. haray iɓe faala en yewtude ko yowdiri e diina, ko yowdiri ko tawata ɗum haray ko haqqe julɗo e hoore julɗo e hoore musidɗo makko. haray ɓe wi'aɓe ko saɗi ko tooɗi ɓe wi ka maɓɓe ɓe ari ka maɓɓe. haray ɓeɓe tawi ɓen kadi haray ko jannganaɓe maɓɓe ko tullaɓe maɓɓe haray koyeɓe jogitoro yo janngana kuɓe maɓɓe. haray enen tawaɓe ɗo ɓen en toro Allah subhanahu wa ta'ala ngo allahu wawu en waɗude mimman yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana ulaika alladina hadahum llah. o waɗa en e ɓen jentotoɓe yewtere ɓe suɓa ko ɓuri moƴƴude yewtere nden ɓe gollitira. kamɓe kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala longdinde ko tawata hara ɓe wawa en yewtude enen kadi wawa en nafitorde. haray hina juutingol fanɗi haray mi darowa ɗo mi jonnaɓe micro o falyatafaddal mashkura mahbuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أيها الإخوة أيتها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe kaaɗo diina l'islam, ɓawnde yettuɗen allahu tabaraka wa ta'ala, juuluɗen e nelaaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam. haray mi salmini on mo be e inde mum e yettore mum. ɗum woni hiwrango julɗo hakkunde makko e ɗimmoɓe makko julɓe ɓen. ɗum woni ngo hiwrango ngo nanɗen ɗo. haray iɗen ardina e hiwrango ngon amir men on ɗo, fadilati cheikh al Hussein Bari, jooɗiɓe ɗo Bouaké e nder leydi Côte d'Ivoire, sahel el Ivory Coast. eɓe ɓe wondi ɓen fof e nde ɗo juulirde e oɗo jamiya e nde ɗo nokkure.
aray Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en o nokku ɗo sadaqatan jariya, aray on jarnama, on weltanama. Ko waɗi noon ɗum ɗo no jeeya e ko andira ɗen enen wowloɓe kaɗo haala koko finuɗen tawɗen ronuɗen kaɗo diina l'islam. Nde wonno no arsikaji ɗin ko saakaɗi a yaaruɗen wo ko accuɗen gon ton en yiɗay battinde ɗum ka wonɗen ɗon, heɓen ka waweten mottodirde, wawen juulude, wawen janginde e ɓeygure men ɗen kaɗo diina l'islam. haray ɗen tori oɗo markas fuɗɗaɗo ɗo, yo Allah waɗu barke e makko, waɗa barke kadi e dariɓe fi makko. Yo Allah subhanahu wa ta'ala timminirmo kadi e hoore jaam. Allah subhanahu wa ta'ala tawna en. siɗon yawti aray ko goto e musidɗo mon joɗorɗo Gambi jeeyaɗo e dendal miɗon nanangal muassasatul huda, haray min arno ga ziyara jokkere en ɗan. Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri yomin hewtu ga wawen ɓeydodirde ko yowti e kaɗo diina. En arata yewtugol hunde heyre ko yewtaka ha hande, kono ko tazkir, ko andintingol. Fadakkir fa inna dhikra tanfaul muminin. haray ɗen tori yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu barki e kala ko yewtuɗen ɗo, wawen faamude ɗum, wawen hutorde. haray toɓɓere koɓe suɓani en kon ko al ukhuwa al islamia, siɗɗoyagal e nder kaɗo diina l'islam. on andi ɗo boake ɗo Côte d'Ivoire en ari en fottino gasa jooɗiɓe ɗo ɓen, haray ɗen iwri e nokkeli sertuɗi ka men to, kono alhamdulillah ɓay fandunde nden ko wootere. en hawri ɗo kadi on yewti ha wi ɗon yon daaru no waɗiron oɗo markas, yiɗon hoddi. haray ko honno ngal siɗɗoyagal ɗon wawetengal hiwirde hakkundeji men, no gasa kadi yewtoyen ka lannode yewtere ɓay aduna ko gurdan e mayde. si Allah subhanahu wa ta'ala ƴettiti goto e men enen wondaɓe ɗo ɓen tawa mo acci ɓeygure, haray ko honno hedditiɓe ɓen kadi duwa darade e fi nden ɓeygure ɗen. haray ko attigon oɗo ukhuwa al islamia Allahu tabaraka wa ta'ala waɗi kala ko joguidirta yimɓe ɓen kon ko rabitatu din, ko ɗum ɓuri jogade doole, bi mana kaɗo diina l'islam. goɗɗo no hawta e goɗɗo nene e baaba, si ɓe hawta diina hay ronugol ɓe ronidirta. ɗen andi min mawani il irs ikhtilafu din, hara ko baba en ma jibinɓe ma ɓen, si tawi woni on yiida diina woota a ronataɓe ɓe ronatama. ko joguiɗa fo noon ɗa wawi ɓe hokkorde moƴƴo e maɓɓe. nene goto ma, baba goto ma, si diina kan serti on ronidirta. fa idan haray haqqeji kawtal ino hakkundeji men ko ɓe wawen ɗi hiwde. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o daali innama almuminuna ikhwa, o wi ande ɗey ko homɓe woni musidɓe ɓen, ko gonninɓe Allahu tabaraka wa ta'ala. wiɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, abil islama la abali siwahu in iftakharu bi qaysin aw tamim. min ko islam woni baben am, woni nene am. si ɓe mantorde leƴƴi Qays e Tamim, min ko islam woni komi mantorde. en yi Salmanul Farisi, en yi Bilal bun Rabah, ɓeɗo fof wona arabu, kono Allah subhanahu wa ta'ala teddini fi maɓɓe. no woodi toon baabiraɓe nelaɗo, hawtuɓe e nelaɗo, nde wonnoɓe jaɓani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ɓen noon Allah subhanahu wa ta'ala jippini fi maɓɓe.
ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alih wa sallam ɓe wi en kadi ala la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. ayi ko honto ɓurdirten wonaka jawdi wonaka dambe wonaka maslayani ka ngari wonaka doole. inna akramakum inda allahi atqakum ɗo woni misane balance on ko ɗo ɓurɗo hulde allahu tabaraka wa taala o ko on ɓuri moƴƴude ko allahu tabaraka wa taala jaalani llahu wa iyakum min almuttaqin. oɗo wan nelaɗo magi faame ɓural arana arabujo e dow mo wona aram. si wiyama ajam hara e borto ɓen naati ɓay woɓɓe sikkay si wiyama ajam ko enen ɓale ɓen tun hatta al furs min al ajam. hande onon arabu ɓen on ɓura mo wona arabu, mo wona arabu kadi ɓura wonɗo arabu. boɗejo on ɓura ɓalejo on, ɓalejo on ɓura boɗejo on. si wona on no ka kulol allahu tabaraka wa taala. haray al ukhuwa al islamia laha huququn wa wajibat. oɗo ngal ɗo musidal ka diina ino mari haqqeji, ino mari kadi piiji ɗi anndanɗa hoorema no waɗɗima ka waɗa. si a daranike waɗɗiɗima ɗin on ɗuma noon wawa landade haqqeji ma ɗi duwaɗa jonnede ɗi. kono enen ko ɓuri hewde kon en fonda e junngo landuɗen huquq, kono wajiba don tawa ɗum ɗon ina manki. ko waɗɗima gon ɗa duwa wadde ɗum ɗon taw sa waɗi ɗum ɗon on ɗuma noon an kadi ko duwaɗa jonnede ko woni haqqe ma on ɗum ɗon kadi waweɗa jonnede. haray no jeeya e ɗin an yakuna al muslim nasiran wa mu'inan li akhihi al muslim. awalan enen jooɗoduɓe ɗo Buwake e oɗo quartier haray julɗo no duwa wonde wallowo ɗimmojo mum julɗo. ɗum ɗon ino jeeya e waɗɗiɗi ɗin, no jeeya kadi e haqqeji ɗin. ino waɗɗima ka walla musidɗo ma on. musidɗo ma on no jogii haqqe nde an ɗimmojo makko julɗo nde wallatamo. ko ɗum woni huququ wa wajibat. allah daali wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. wallodiren e dow ɗiggangol allah e kulol allah wata en wallodiri e dow bakkatu e jaggutugol e tooñe. allah gay daali walmu'minuna walmu'minat ba'duhum awliya'u ba'din يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الله دالي gondin be Allah worbe ben e gondin be Allah rewbe ben yoga e mabbe woni weldi be yoga bimana den hani weldude enen gondin be Allah tabaaraka wa taala e hore weldigal mengal den du'a heɓude sifa ɗi jondeji ɗo ka yaruɗen o ko ɓuri hewde ɗi jammiyaji ɗo haray ɓe jogi yimma bayana yontere yankojo walla lewru fo ɓe fottay ɓe waɗa bayana. ko waɗi noon haqiqatan e o taskir wajagol ɗo ɗum du'aka accude hakkude ma woɓɓe noon a woolay ɗum ɓe no menen komin tawɓe diina. mi hawri e de balɗe ɗo no gasa woɓɓe mon kadi hawri ka social media. goɗɗo on ko gorko, hande kadi mi hawri e goɗɗo on ɗon kadi ko debbo. fulɓe fuuda ni ɓe wi kamɓe ɓe yeddi ɓe yalti e diina l'islam. no gasa komi wolta ɗo ko woɓɓe mon hawrima. on nene makko ko julɗo, soro makko ko julɗo, ɓay makko ko julɗo, soro gorol e dewo fo taway ko julɗo. on ɗum hewdini jama on ɗo. ɗum ɗo si accama sen wonay welden e dow kaɗo diina al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar be ɗum wona darsuji ɗin ɓe jange
kono bayanaji ɗin kadi ɓeeɗi wona imma bayana yontere yankojo kono noon ɗum ɗo ɗi audio ji ka yaltuno joni hay menen ka amen ɗo Gambi bayana hittasina men heɓu koɗo si min heeɓi koɗo noon min nodditi ɗon heewete kono enen on tun fotten ɗo waɗen yewtere tawa jama on ino raɓɓinɗini e mum muraadu moƴƴu te ɗum sen raɓɓinɗini ke mum sifa ɓeeɗo ɓen tori Allah subhanahu wa taala fewnuɓe artiraɓe ka diina l'islam ɓay ko aduna on woni ko naɓori ɓe hujjaji ɗi ɓe woni e wolde ɗin wona hujjaji jaɓaɗi si tawi no ɓen no janngude walla ɓe ɓattigue karamo ko ɓen ɓe heɗade ɓe yahatano yoɗo ilhad goɗɗo wi nawigol mi masalan mi iwi ka diina l'islam mi yeehi e diina wokka go komi yalti e diina fes diina ha jon alaymi o wi kadi hay fus battinayi angoy ɗoytatalan duuɓi ɗin ɗoytatalan arsi ko ɗum o sikkata on en tori nasalullah laha wa lahu alhidaya walana jamian yo Allah fewnuɓe fewna en tabintina en e or idan yamiren ko moƴƴi haɗen ko boni ñinnen julde itten azakal ɗofteɗen Allah ɗofteɗen nelaɗo eɓen yurmede Allahu tabaraka wa taala idan ɗiɗo no jeeya e ko darotoɗen hakkundeji men wayni stansarukum fi ddini fa aleykum nnasr so ɗaɓɓama e mon yon wallito fi dina no waɗɗi e mon ka walli bimana ara nun ɗum ko ɓe wallidiren joɗagol men buwake ɗo e oɗo quartier si tawi woni wonay jonde wonnude e nafa arana kurum an beɗum an en wallidira mo ɓe e ko wawata pullo fu tawi mo ɓe si waɗi ko wawi mo ɓe si okkiri ko jogui ara e guddo ala mo ɓe no woodi koy ko gaynata ko ɗum wiyete jama na hen sikku ko patron ɓe ɓen ɗum naɓata jammiyam walla ko karamo ko ɓen ɗum naɓata jammiyam aa mo ɓe no hay koye pay koye ɗo enen en yahay joni ko ɓeɗo woni ko lontoto en ko ɗum addi duɗe ɗen yo waɗe o fi sen ñiwi ɗo janngo ɓeɗo e ƴettu place men tawa diina kan ka kontina ila an yarisa llahu l arda wa man alay rewɓen giɓe jogui rôle sukaɓeɓen no jogui rôle mi mana darunde koɓe zuwata e kaɗo diina haray mo ɓeesi uddiri yolde wonirde masla yani hellamu goɗɗo ardiranta ɗon kaɗo diina l'islam nelaɗo ma kadi unsur akhaka zaliman aw masluma wallu musidɗo ma foti o tooñi foti o tooña sahaba ɓe nde nelaɗo maki ɗum ɗo ɓe wi ha min faami si o tooñama de no min wallirtamo kono si o tooñi honno min wallirtamo nelaɗo maki nangon junngo makko ngo wi on ɗa andi min heɗitike ma min heɗitike oɗo hiɗa andi ko an bonni hiɗa ko andi ko an tooñimo accu tooñe ɗa andi tooñe moƴƴa ɗum ɗo ko nusra ni la budda minan nusra idan ɓe wallidire no jeeya kadi e ko wawata joguidirde ngal ɗo musidal hakkudeji men ثانيا لا يظلم المسلم أخاه بأي نوع من أنواع الظلم وإن قل وتين توجد إن جود دبدو كارتيه دو kala ka wawɗen wonde si tawi woni hoddigal men ngal jooɗodal men ngal wawa yahude kontina wona yen tooñide hay noon ka nder suudu han gorko on ɗa tooñu ɓeygu ma kadi wata tooña wata tuuñu ɓiɓɓe mani tooñugol ɓiɗɗo on no jeeya e mum jibingol mo ronka mo hollude kaɗo diina o ronka mo jannude ɓay ɗum no jeeya e haqqe ko jogui e dow ma suɓanamo nene moƴƴuɗo suɓanamo inde dennamo sundinamo toɓɓanamo no andirɗen noon jannamo kaɗo diina l'islam so ɗiɗo wawana hoore makko ay ɗum sa waɗali ɗiɗo ka landitoyte ɗum yawmal qiyama debbo on kadi ɓay enen koye yaltoɓe kamɓe kadi ɓe daroɓe wallito en fi ɓeɗo fayɓe ɓe ne'ana en ɓe needi l'islam sa heɓal debbo moƴƴo kara han heɓirta fayɓe moƴƴuɓe ka nder galle awdi koko suɓete koko daarete idan tooñe haysiɗe fandi wona en tooñidir allah subhanahu wa taala waawi en fof waawi tagore men kono wi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu min allah ko mi waawi yonde
kono tooñe min mi tooñata wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid wala yuzlimu rabbuka ahada allah mo wawnone tawa gooto wiyatamo pourquoi waɗanɗa ɗum kono wi min mi tooñata fi kala ko min waati mi tooñata idan wata en tooñidir enen kadi allah harmini tooñe e dow makko kanko o waɗi kadi tooñe hakkunde men ino harmi wata en tooñidir azulmu zulumatun yawma alqiyama tooñe ko niɓe wontanoyta jommu yawma alqiyama ɗen anndi noon hay ɗo saare si wiyete saare no lanndi courant ka ɗo joni si ɗo ñifi joni en ronka e anndude ko waɗi idan nden haɗon jine annoora hay ko aduna ga na noon fere no laahara yo allah hokkoren annoora aduna kañumma e yawma alqiyama idan nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ka hajjatul wada hajju mo ɓe sakkiti waɗde no jeeya e wasiyeji ɗi ɓe sakkiti wasiyade julɓe ɓen wondema dey yen accu ko wiyete kon tooñe wata en tooñidir tooñugol allahu tabaraka wa taala ɗen anndi luqman o wi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adim an ɓinguel an wata tooñude tooñe wayni wata shirkan allahu tabaraka wa taala bimana ala tooñe ɓurɗe mawnude ha kafudugol e allahu tabaraka wa taala ko ɗon woni ko haddi la tushrik billah inna shirka la zulmun adim wata kafude e allahu tabaraka wa taala e goɗɗum ngo walla goɗɗo go andu kafudugol e allahu tabaraka wa taala e goɗɗum ngo walla goɗɗo go ko tooñe mawnu ko wanne la sallallahu alaihi wasallam be makka hadith mo ka bukhari hadith abi hurayra nila sallam be magi ka hajjatul wada ala inna allah harrama alaykum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha o yifame dey allah tabaraka wa taala harmini e dow mum jiijan bimana a barminta musidɗo ma joyi hay ɓeyguma yo allah ɓoynu ko wiyete kon kawral hakkunde mo si lurral ari islam no wi taw ko ya waajo mo laaɓanamo reedu si tawi woni yahi ɗon marsani taƴoɗamo ka mbaldi si tawi woni yahi ɗon marsani honduma noon ɓiyamo kono piggal ngal hara wona barminani ƴiƴan ka yaldi way ka luwa sharia l'islam e luwa ka sharia kadi portoɓe hande kay ko joguinoɗa gonga o haray o rukkike ƴiƴan ino teddi ino foori idan ƴiƴan mon ɗam hakkunde mon no harmi a duwaka yaltinde hibba ƴiƴan goɗɗo si wona e dow haqqe masalan mo wujji sharia no wiye jungon taƴe en anndi ɗon ƴiƴan yaltay donc sharia on yaltini ɗan non ƴiƴan ella ala mo wari goɗɗo sen waray mo ƴiƴan yaltay tawi woni koyo leggal dande ngal taƴe walla no ɗumannortoɗen wo ɗon kono ko wona ɗum ɗon haray ko hunde maslahani harmude mi nani no gasa noon kadi on nani ka journal musidɓe men ɗiɗo Amérique ɗo on nani journal on ko nde yontere ɗo waɗi mo naati police yaagal mi annda militaire yaagal o ɓowrinaali o addori finkaari o anndiyanoki fellugol nene gooto makko ɗum ɗo fof kadi ko majjeede l'islam par ce que nelaaɗo no haɗi ɗum onon hiɗon anndi o wimo o jogii finkaari nin tawi kural no heddii ton o sikkude o yitti kure ɗen fof e jaga gootal no heddii ton o wiwomo tindinde miñam makko no jogorda finkaari no fellirte o duggidi ka hoore o duggi ɗum waɗi ponson o yawaalo nela sala sallam no haɗi wata hulɓinir musidɗo ma jandi walla leggal wattani ila ka fijindaaru sa wi waɗo sisoni walla tournevis walla laɗi sa waɗini mi barminte joni an ko doyi waɗata kono seedane aray ka jungo ma ɓeyde nde hewtoyta barmina o ya andata nela sa sallam no haɗi ɗum fof fiida ƴiƴan hibbu nela sa sallam kadi ɓe maagi yirbingol suudu kaaba ndu ko ɗum ɗon ɓuri jaasude bakkadu ko allahu tabaraka wa taala edi warugol julɗo goto hibba ƴiƴam makko teɗen anndi suudu kaaba ndu ko suudu allah hindu mawni kono wonki julɗo
ɗum ɗon no ɓuri teddude ko allahu tabaraka wa taala. warugol oɗa ko bakkat, liɓugol suudu kaaba nun ko bakkat, kono ko ɓuri hayfude ɗon bakkat ko yirmingol suudu kaaba. jawle monɗen kadi no harmi hakkunde mum, si wona ngeygu walla dokka walla masla yani ñamade e ko nandete sifa mum. kono hay waɗugol ngeygu tappale fiya janfo on tigi ñaama jawdi makko nin ko hunde harmude. nelaɗo maki ɗiɗo fof no harmiri e mon, ono nde ñalade julde donkin ɗo harmiri e mon. e ndi leydi mon ɗo baladul haram makka, e nduɗo lewru ɗum woni shahru zil hijja, ko jeeya ɗum e ashurul hurum, lebbi horminaɗi ɗi allah subahana taala harmini kadi wata tooñe masalani waɗe majji. idan e yiyay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi ɓe makani en ɗo almuslim ahul muslim, julɗo ley ko woni musidɗo makko ko ɗimmojo makko julɗo, o duwaka mo toñude, o duwaka accude kadi wallugol mo hara mo wawi mo wallude, ko ɗum woni wala yahzuluhu wala yahqiruhu, wata o jasimmo kadi. ngel ngil ngal ɗum ɗo fof no haɗa hakkunde aɗen e ɗimmojo mum julɗo. nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ɓe maaki attaqwa ha huna, ɓe wi kulol allah kaka ɓernde ɗo wa yushiru ila sadri salasa marrat, ɓe wi bi hasabi mri'in min alsharri an yahqira akhahu lmuslim, kullu lmuslimi ala lmuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. oɗo hadis mo yaadi e o hadis mo jannguɗen ɗa joni. yoni neɗɗo bakkatu e bone nde o jasinta ɗimmojo makko julɗo. hande noon ko hefera ɓen ɓureten takkande pardon eɗi hakkundeji men. haray ɗum ɗo o hana ɗum wattanede yiila e mum. haray julɗo fof e dow julɗo ƴiƴam makko ɗan, jawdi makko ndi, teddungal makko ngal, ɗiɗo ko piiji e harmuɗi hakkundeji men ɗen hani ɗi hiwde fi ukhuwal islamia on e tabutu yara no faalira ɗen ɗon. tatabun min lawasimi l ukhuwa l islamia an yarhama baduhum bada wa yuhibbu baduhum bada. wondigal men ngal ɗo ko ɓe yurmodire, ɓe yurmodire. arrahimuna yarhamuhum rrahman, yurmodirayɓe ɓen allah subahana taala yurmete. man la yarham la yurham, kala mo yurmetake allah yurmetake. irhamu man fi l ardi yarhamukum man fi sama, yurme wonɓe ka dow leydi ga, wonɓe ka asaman ɓen kadi ɓe yurme. nelaɗo maki jeyaka e amen fay koyko yo teddi mawɓe ɓen, mawɓe ɓen kadi koyo yurme fayɓe ɓen, ɓe teddina kadi karamokoɓe ɓen. fi kala ɗen jarribora hande ɓe annanda hoorema ngesa maɓɓe ɓan ko ɓeɗo karamokoɓe. haray allah wallu en tawa ɗum alaga. luhumul ulama inon ko masmumatu, man shammaha marida wa man akalaha mata. tebbeli jomiraɓe gande sunna sharia ɓen ko poson, hay sa lunnike ni tun a nawna a heɓay ko wiyete ko ñaw, si a ñaami kan a maya mo. haray yo allah subahana taala okku en ɓay koye ɓeeɗo waweten heɓude ngal ɗo gandal, waweten heɓude ngal ɗo peewal. idan nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ɓe jonni en exemple ko honno julɓe ɓen wata ka yiɗodiral maɓɓe e ka yurmodiral maɓɓe e ka newodiral maɓɓe koye ɓe wowo ɓandu wotur. si woodi ko wulliti e ɓandu num ɗon andi ɓandu ala sera. hande kum kollum ma ɗo sikum muusi wona guide ɗen woni muuside a ɗanta, siko nowru ndum hiɗe ɗen hiɓɓodirta ko hagara no woniri noon ɓandu ala sera. jonde men nden boike ɗo e oɗo quartier ko noon hani wa'ude kadi. ɗum waɗi julɗo yo ande ka juulirde. ɗen woyi yiwde amir men o oustad alhusain bari, en yaani ɓe ka subaka, en yaani ɓe ka fana, ko onnu kori hiɓe jang walla ɓe yeehi abidjan landodiren sahaba ɓen ga juulirde. nelaɗo hattotono ko ɗon ɓe hattodiray. julɗo ko arowo ka juulirde ande don
si tawi woni wiyama mo nawni wiyen sen salmini ɗo kaarijo de kawtaljo men hino nawni haray ndaren masalan moɓidiren mbiɗa andi meɗen waɗa ɗum to Gambi mbiɗa andi ɗum kadi haray no ga ɓay ko jikku julɗo noon moɓidiren seeɗa yiyen wiyen jamƴiya on walla masalan dental ngal ka juulirde walla ka markas men ɗo min hattike on min humpitike ɗum fooyi awa hino ɗo jama on ko mottidiri ton kon waɗana ɓe duwa yo Allah subhanahu wa taala ndikkin ɗum ɗo ko yurmodiral woni ko jeeya kono so tawi woni on tigi o hattama hay goto ndaaro yaalino o nawni ha o ndikki o arti haray ɓeeɗo kadi ko julɓe woɓɓe goo ndaaroygol nawnuɗo ndikkintamo ono ndikkinay noon haqiqatan ɓay goɗɗo no wona e muusendi so yiiɗo joni juwa juulirde nen ɗo fof yeehi ndaarugol mo ɗum no wawi mo jippinande muusendi haysi ko musiba on tigi heeɓi faatunde on tigi heeɓi dental ngal darike hen accidalimo e faatunde nden ayi ay oyinnayi mi heeɓi suno kono alhamdulillah mi heeɓi kadi wele wele ko wanno julɓe musidɓe am ɓen ɓe darodi e an idan nela sallah sallam ɓe wi en wawni wono ɓanndu woturu si gootum muusi calndu gite heɓay on tigi wawi kadi wa nawnuɗo nawna jonte nawna pali on anndi ɓanndu ndun fof ndu alaka accata idan masalul muminina fi tawaddihim wa tarahumim wa ta'atufihim masalul jasad ida shtaka minhu udwun tadaa lahu sa'iru ljasadi bisahri walhumma nelaɗo maagi almumin lilmumin kalbuniyan yashuddu ba'duhu ba'da gonɗinɗo Allah wonande ɗimmojo makko gonɗinɗo Allah yo ɓe o wono birkije ɗiɗi walla maadiji ɗiɗi on yii ndi maadi ɗo ɗe birkije ɗo si tegidiranoma tum simen waɗaka toon dampuɗo o yahay kono joni goto e men yo ari wiya dampa e ndi maadi ɗo liɓani se gaddo yaali jande marto en wata liɓude ndi maadi on ɗum addi ndi heeɓi doole ɗe jogondir julɓe ɓen kadi ko wano ndi maadi ɗo hani wawde arana yen jooɗor koruman beɗuma ino jeeya e mum kadi annus rabi an annus laaɓidirangol reedu laaɓidirangol reedu ɗum noon no jeeya e haqqeji ɗin inchallah yani ma en are mum ɗum ko haqqe noon mo julɗo jogii e dow ɗimmojo makko julɗo ɗaɗum amo laaɓande reedu ko annduɗa kon woolana kanjum laaɓi si tawi woni miɗo faalaade uddutude ɗo business miɗo faala addude marchandise kaari e kaari ene ɗum Marseille masalan Boaké ɗo en annday jooni saygoyni julɓe haqqan e julɗo de wiyo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah tindinde ko addata Boaké ɗo so addi tawa marsa tan ka nder marché a yiyay ɗo kadi si goɗɗo ari ɓe anndi ko koɗo o naati ka nder marché naaɓe wallindire makko de ko innugol o waddi marchandise kaarijo eɗen jogi jippinen prix on selle jaɓi o mooɓa e bagage makko ngo yaa est ce que ko ɗum woni jikku attajirul muslim comme mbo addani en islam masla en Afrique de l'Ouest ga ko ɓeeɗo wattu jaa tawi sikku neɗɗo njulaajo kañum janngata jannata waajotaako attajir da'i kabir min akbari doa par ce que kanko toujours hannde ɗa Boaké janngoɗa Abidjan janngoɗa Burkina Faso hiɗa to ka yewɗa o hay ka nder odowal waɗa daawa noddana allahu tabaraka wa taala ɗa waawi jannude ɗa waawi saakudude nduɗon noddanɗo allahu tabaraka wa taala ɗiɗo jikkuji eɗen duwa laaɓindirande ɗum ɗo ko misal momi anndi annduɗon kadi ka fiil te wona kefeero de ɗumannotoo ko ɓeeɗo haɓatama tindinama e addu marchandise a addimo tawa marsata si addi siwa ko ɓe addi kon ɓe sownodira ɓe jippina prix on contenaire ɗon si lanni si Allah jaɓi a yadata Chine a yeydata Dubai haray fima gasi e oɗo oge o sikkude mi wawa e hawrude e ma narji
haray ɗin piiji fof ɗen haani e renade e majji haray nela sallah sallam ɓe makono addinu annasiha diina kanko laaɓindirangol reedu ɓe mana si tawi woni en laaɓodiranta reedu hakkundeji men haray diina men kan ino manki eyyi haray ɗum no jeeya kadi ko allahu subhanahu wa taala ittiti e julɓe perduɓe ɓen gondimɓe allah perduɓe tawa ɓe masala ɓe yammodiray ko moƴƴi ɓe yammodira kadi ko wiyete ko muñal ɓe laaɓodira kadi reedu hakkundeji maɓɓe kono si ɗum ɗon ala no jeeya e mum oɗo masala uhuwa l islamia ko wiyete kon raddu salam wa ijabatu dawa wa tashmituhu ida atis wa ziyaratuhu inda al marad wa tibau janazatihi haray nelaɗo maki haqqul muslim ala al muslim hamsun riwaya goɗɗo goo wi sittun haqqe julɗo e dow ɗimmojo makko julɗo on haqqeji jeegono hakkundeji men fiyo wondigal men ngal wawo yahude ara nun ɗum sa fotti e makko salminama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh an kadi salmina ɗon rutta wa aleykum ssalam wa rahmatullahi wa barakatuhu idan ɗum ɗo ko hunde nde anndanɗa hoorema iɗen duwa e sakudude salminago hakkunde men ko wana noon kay so noddima e haaju dagiɗo ta duwa notade ɗum saɓe wi ñawore notagol noddago ɗimmojo ma julɗo e haaju dagiɗo ta woppugol allah ala ton ina waɗɗima ka notoɗa si ala ngandi ɓe inni sa hay so tawi woni woppugol allah no ton tawi woni si tawi woni amir men on ɗo yeehi cheikh al hussein bari wano ko peera ɓe eɓɓuno scène musical si ɓe haynigue ɓeeɗo e waare nden ene heewi awa ustage en ari walla wiya e on ɗum eɓɓuɗon ɗo wona on julɓe ɓe masala yani ɓi julɓe on waɗa e musique ñande peera on ɗo on ko bayana wona e waɗede ɗo sa renaki ɓe yaaɓe ƴetta micro on julɓe ɓe yalta ɓe waajo haqqe debbo on e dow gorko on e haqqe gorko on e dow debbo on ɓe sansa musique wonano ɗo e waɗe ɗon ɓe watta mo haadara watta bayani haray dogugol en society on sansata kadi piiji buy ɗum ɗon no jeeya e haqqeji ɗi anndanɗa hoorema ino waɗɗi no jeeya e mum so ɗaɓɓi e ma ya laaɓanmo reedu laaɓanamo reedu si o iili o wi alhamdulillah wiyanamo yarhamukallah o wattanama ɗon yahdikumullahu wa yuslihu baalakum ɗum ɗo en sikkay ko samakala no woodi julɓe buy ɓe anndano tasir kono koye nder ko yaheten kon sakiteten ɗum sa wi sa iili a wi alhamdulillah ɓe diƴƴi wiyaɓe wiyanelan yarhamukallah jannaɓe lallah la yaarif oka saw annda o wiya an kadi wiyanamo yahdikumullahu wa yuslihu baalakum ko duwa ɗum ɗo kadi ko haqqe so iili o yetti allah nde torantoɗamo allahu tabaraka wa taala yurmena si tawi woni o nawni yaha ndaroyamo no yewtirɗen nane si tawi woni o feƴƴini yaha dareɗa ka lowdugol mo waɗa mo kasange fewna mo juula mo asoya ɓabru jonnita mo joom makko ɗum ɗo ko haqqe ko waɗi noon ko ɗum waɗi ko fardu kifaya nela sallallah alih sallam kadi waɗi toon baraji buy si a darike ka lowtugol mo e waɗugol mo kasange e juulugol mo a heɓi baraji ko fotatawa fello uhud qirat si juulama ɗon kadi a jokki fure on ha o wattinoyama heɓoya qirat goɗɗo goo kadi ay ko fotatawa pelle ɗiɗi uhud baraji ko ɗum allahu subahana taala okkatama te kadi na baraji ɗin ɗum ko haqqe ko waɗi noon neɗɗo ara e aduna tawa wawana hoore makko ay hunde nde mo iwa ɗo kadi hara ay hunde wawana koye ka juuɗe yimɓe ɓe teɓɓima ni ko jibinaɗa ndeɗa hoota kadi lahara wo ko ɗe juuɗe ɗo woni ko nattindama ka ɗabu ko ɗum waɗi bani adama wonɗo hakkunde ɗiɗo ɗiɗi a duwaka mawnintinanade yimɓe ɓe samnadi en fo en tawama ka fure lootete anday ha an kadi oɗo no waɗirɗamo ni an kadi nde ɗo ñalande ma nde hewte
te a wawata lootude hoore ma nden ñande a wawata wadde kasange hoore ma nden ñande a wawata julde hoore ma nden ñande na ɓeeɗo jama idan teddodiren yurmodiren anden hay gooto ala gaynanowo hoore ma idan ɗiɗo kadi e wattanayila e majji haɗa sadisan an yuhibba al muslim li akhi al muslim ma yuhibbu li nafsi ka uhuwa al islamia yiɗana julɓe ɓen ɗimmoɓe ma julɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore ma andi enen martaba sahabaɓe en siwa hewtude tan oɗo tigi e hoore mum ko darolgal ngal waɗa tan la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ɗo noon ko nafiyul kamal wona nafiyu siha sen ari ka nafiyu siha en yaltina e boyi e ka l'islam enen en yarata tan hay gooto e mon gonɗinta gonɗinal timmugal kamalul iman ha o yiɗana musidɗo makko on ko yiɗani hoore makko o misal mo adduɗen ɗa nani ino hakkude men wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah si tawi woni en hewtade ɗo en hewtata ka martabatul isa wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa en siwa hewtude tawi woni oɗo par ce que oɗo adi oto ko si tawi woni komi yiɗani hoore an kon miɗo yiɗanma simi ɓurnama e hoore kono ɗen andi ka wona si allah jaɓi oɗo komin baaba gooto o yeehi mi yahaali si allah jaɓi min huwondira ta o wiyama o waɗama yaha ɓimɓe kiikiɗo ko minen lampi kaɗo tippitataɗo i on ɗum o waɗuma hay fuu so waɗa idan ɗum ɗo ko hunde hulɓininden hunde bonde girindiro ɗum ko hunde bonde julɓe hana girindirde ko hunde harmude allah subahana taala ittuɗin jikkuji bonɗi hakkundeji men idan nela sa sallam ɓe maagi on naatata alijanna muk ha wonon gonɗinɓe allahu tabaraka wa taala te wawata wonde gonɗinɓe allah ha yiɗidiro ɓe wi enen on accata mi tindina on e hunde son waɗinde on yiɗidiray ɓe wi sakite salminago hakkude ma la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum e jaga yo iman men on wawata timmude ha yiɗidire idan jonde men nden ɗo jooɗodagal ngal si tawi woni ngal heɓay nafa ko ɓe yiɗidira si tawi en añidiri wallahi no woodi daroɗa ɓe juulirde tawa sago oya wona oya e foppo yaani aray honto fokkutude tawi woni ay mo daroɗuɗa ka juulirde on a yiɗa yo foppo honto giggongo idan ko wana noon kadi nela sa sallam ɓe maagi ida ahabba ahadukum akahu falyulimhu iya si gooto e men yiɗi musidɗo mum on no jeeya e sunna andinama ustad al husein bari haqiqatan miɗo yiɗiri on sabu allah owlan ɓe wi ngol wowlangol ma ɗo ɓeyday hakkundeji mon kanko kadi o wiya ahabbaka llahu alladi ahbabtani min ajli yo allah yiɗe on mo yiɗirɗalan sabum gila ko wowlanɗaɓe ngol ɗo konngol programme on sansel kamɓe kadi ɓe ɓurtay fewtude e ma ɓurɗon masalan jokkere en ɗan nden ɓurtay tiiɗude hakkundeji mum no jeeya e mum ka yiɗangol musidɗo mum ko yiɗani hoore mum torannogol mo hara no wirni on andi si wiyama ɗo joni e oustad sadio ɗo okkeɓe duwa e tawde maɓɓe no wawi wonde ara ko yinga kono si tawi woniɗa sujji hande mi hawri e goɗɗo salaf o wi kanko si o sujji imo torano e musidal makko ngal yimɓe 50 toranoɓe ko moƴƴi ɗo yo ɓantade sabu in wallahi sagrabtu ngala enen hay goto en anditata ko ɗum waɗi ɓe wi o birrul walidayni haqqe nene e baaba fayda darde fof darde ka duwa toranade jinnaɓe maɓe na noon ferana juula julde nden ha nde lanna tawa a wiyali rabbi irhamhuma kama rabbayani sawira
watane yilay goɗɗo mi nani no waajo ɗum mi wallahi ɗum ɗo ko haqqe ni hande sa heɓi a heɓa kamɓe newma kamɓe janma foti ɓe wuuri foti ɓe fatige toranoɗen ɓeeɗo toranoɗen julɓe ɓen tentini ka nder julde laaɗo maagi julɗo on ko ɓurata ɓattade allahu tabaraka wa taala hara mo sujji hebbine ko watton ɗon duwa no tañƴina ko allahu subahana taala jaaɓinani on duwaji idan te kadi toranogol musidɗo mum ka wirni bonus no ton ko bonus wiye ton ka bonus no ton sa wi yo allah wallu kaari malaikajo on no ka hoorema o wiyay amin walaka bi misli a wi yo allah wallumo amin yo allah wallumo kono an kadi yo allah wallu an sago malaika wonma e duwanade go malaika wonma e duwanade yo allah ɓantu fi kaari amin yo allah ɓan an kadi yo allah ɓantu fima an ko malaika wonma e duwana on to perdini mum kono si tawi woni hay ɗum ɗo en ala e waɗidirande hakkunde men haray on to iman on haray no men yo allah timminani ko wana noon haray anditen musidɓe men ɓen toranoɗen ɓe daroɗen kadi e haajuji ɗin si musidɗo men heeɓi haaju daroɗen e makko embere ko wawɗen ko wallahi si tawi ɗen jokki en ɗan musidɗo men julɗo si o heɓi o dañanama wano ko wiyete kon boobo hara jungo makko hewta hoore anduɗo ɗum womo duwa suuɗade yaha soodoya dammol jonna goɗɗo wiya yani e inde makko wata wooli si ɗum ɗon ala wiyen ha enele enen fof hiɗen andidiri te hiɗen ɓurdi kaari jibinanama o ala doole o wonta ɗo noon ko enen wondi ɗo miɗo jogii hiɗa jogii ronken fembude masalan ɓiɗɗo makko ɗum waɗata wallahi ka yawɗon woymo miiji ko honno ɗum ɗo feƴƴirta arduɗon e dammol min naali oya pati moɓugol walla na moɓugol ɗum ko khilafu ko wiɗen ko innugol boobon ko landa hen ko kolɗo dammol mo miijino honno ɗum feƴƴirta jammi yaw addanimo musidɓe ɓen ka juulirde addanimo kawtal ngal addanimo wallahi o yejjitata ɗum te kadi ko sadaka allah subahana taala windana hen ko wiyete kon baraji haray kala dariɗo e haaju musidɗo mum allah darato e haaju mama kala ittanɗo julɗo ande allah subahana taala ittante ande immorde ande aduna e andeji ko wiyete kon lahara surruɗo julɗo o allah subahana taala surraymo ñande jaam haray laaɓodiren yiiɗidiren wallodiren haray ka darotoɗen noon inchallah ɓay ko winoɗen ko baynal maghrib wal isha toɓɓere ɗimmere nde ɓe wi en yewtu fi mum a sen wondi ka gurdan ko mawdu yaajuɗo en wata gaynude fi makko ɓay ko baynal maghrib wal isha wiɗen haray ko yewtuɗen ɗo kon ko fi ka gurdan si yeehi ha allah ƴettiti gooto e men mo acci ɓeygure ɓaawo ko honɗum woni ko waɗɗi kadi e musidal ɓe allah subahana taala acciri ɓaawo ɓen fi nden ɓeygurat ɓay ɗum ɗon meɗen jogii nden nawnare min ɗo anndi kadi no gasa nden nawnare hino ga walla hino nokkugo si ka ittugol sadaka moɓodira ñande fatunde ɗen defe ñaame ɗumanne jama on ara yurmina woola ɗum hiɗen wawi ɗum moƴƴi kono si sakama ɗon hombo arayta ndaara si ene ɓeɓe heeɓi yittirɗum walla ɓeɓe heeɓi soƴƴaade walla ɓeɓe hirtige koye fayi ko yalyatimaol ɓayle oɗo yeehi en ɗowdimo ko acci gon an kadi a yahay acca ko ñamande ɗon kono ko ñawlinɗa o ko ɗum woni ko yoɓiteteɗa temo ɓe no yiɗi yoɓitede ko moƴƴi awa eto ɗen ñawliren ko moƴƴi bimana allahu subahana taala ko ɗum woyi walyahsa alladina law taraku min khalfihim zurriyatan diyafan khafu alayhim falyattaqu llaha walyaqulu qawlan sadida si
goɗɗo feƴƴini o acci ɓeygol enen wontirɓe ɓaawo men hulen Allah e nde ɓeygol ndaariren ɓe wono min kadi si ñande mi feƴƴini mi acci debbo ɓaawo mi acci paykoy aliyatimahoy haray wallahi miɗo yiɗi ko ɗum waɗi hakkunde ɓiɗɗo e nene e baaba ko ɓiɗɗo on wakkili o a yewtotako nene ma e baaba en ma ko waɗi o yiyay ɗo baaba haysino yaltude aduna ni aray mo hanani ɓiɓɓe makko kono a yiyay baaba si nawni ɗo a waɗi a ɗaɓɓi lekki a yeeyi ka labtane a yeeyi ka ɓale ko miijotoɗa kono ɓe mawɓe feƴƴiniran mi sorto mi yaha e programme ni mawɓe maɓe yelantakoma mayde muk e aduna nene ma yelantakoma yo Allah ware noon ɓe hetto ko honno heɓirta lekki ko honno ndikkirta jemma e ñalorma ko ɗum ɗo ɓe woni miijade idan an kadi hande en ari e nde ɗo fatunde o acci rewɓe keyngu o acci paykoy alyatimahol koye gaynana hoore makko ene min kadi si Allah ƴettitilam mi acci sifa ɓeeɗo haray ko honno mi yiɗiri yo jama on walliran ka ɓeygure am daroɗa ɗon ɓay an kadi ñalande ma nden hewtay ko ɗum waɗi haray ɓeeɗo ka raɓɓinɗingol koyen hulu Allahu tabaraka wa taala e maɓɓe no Allah wiiri en noon e oɗo aya yurme ɗemɓe e masala yani wallito ɗemɓe ko wana noon kadi hiwen jawle maɓɓe ɗen on andi paykoy no heewi ka wiyete o ko ɓe ko feƴƴinta ɓaye maɓɓe no accuno jawdi buy kono kaari e kaari waaliki e mayde jawdi alyatima noon Allah wi mo ñaami anndu ko yiite wonɗa e nattinde ka reeduma o hattal ɗon o wi on tigi naado e yiite kadi anndi ɗon kambaji ɗiɗi noon inna alladina yakuluna amwala alyatama dulma innama yakuluna fi butunihim nara ɗon duyonin o wi wa sayaslawna saira haray jawdi maɓɓe ɗin hiwani si tawi woni a wawiɓe waɗude business juloroɗandi no ndi ɓeydora tawa ko toon on dépensataɓe ɓay ko ɓeɓe dépensé haray ɗum ɗon ɓuri moƴƴude eɗide ƴettatandi ɗon du ñande woɗa jonnaɓe taw ko jawdi buy accano siɓe jandi tawa buyɓe tawata siko teren wawɗaɓe soodande ɓay teren jiɗin ɓeydoto tun tawa kamɓe kadi siɓe jandi a wiyay jawdi ko ɓawi mo accuno gon hino ɗo teren on taɓe wawa heɓude galle eko nandeta e sifa mum ɗum ɗo kadi no waɗɗi en ka wattande yiila e mum ne en ɓe kadi needi moƴƴiri ɓay baaba si hucciti e galle haray huleteɗo hande kadi ala te no yaari noon min kadi mi yaaray noon an kadi a yaaray noon ka o wonɗo si baaɓe makko no wuruno aratano ɗo en fof wallidiren ni en paygoygoy naaden koye jande ɓawi maɓɓe no naaɗunoɓe ka markas tahfis no yoɓandeɓe ɓe feƴƴini an usage jon ara raɗaki on alyatimajo ɗon e on ɗon daara gila an usage ijo janno o kadi usage ijon ɓay ko dépense o enen wonɓe oɗo quartier wiyen wallitoɗen kaari ndaren e hitanden ko jeli o yoɓata wallidiren yoɓanen faƴɗen ɓe jangga par ce que si ɓe janggali kaɗo dina karamɓe heɓirta ko wiyete kon peewa ina ne en ɓe kadi e needi e masalan yani moƴƴiri nela sa sallam ko ɗon wonɗen e darade honɗum ɓe wi assai ala al armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awel qaimi lleyl assaim annahar abi hurayra o wi jetti nela sa sallam ɓe wi dariɗo e debbo mo anndanɗa hoorema moodi makko no feƴƴini o ƴettaka taw ɗimmal on anndi wattanen yila e nde toɓɓere sappiɓe nde no jogii nawnaje ka society ka société ji men wattanen yila moƴƴa on anndi si goɗɗo feƴƴini wacci ɓeygol dimo heege ala si ɓe ñamali tun ɓaygoy koye watta e joni yaltu no gasa yo Allah dandu debbo on kadi watta e joni yaltu
no gasa en watta joni yiwde kaari no hiira toon yalta ha wonde nano en goɗɗum fiita ɗum ɗon noon waɗum en jogodiren pay koy koye ne en koye wallidiren naɓen toon wonde saku maaro wallinana ɓe programme mo anndanɗa hoorema waaɓe wawa e heɓude ko wawata lontade nde ɗo ɓe nguure ko adda dépense on si arani tum ɓe yalte kaɓe yalti wo probléme waɗa no jeeya e mum e si tawi woni an on masla yani a hebdinali no jeeya e ko tawruɗen mawɓe men diina kan kadi no jaɓi ɗum woni nene goɗɗo baba en wiyay ronugol kono ka islam nde gandi debbo ronetake seede ronetake a yahay toroɗa ɓe hokkama dewgal ngal hume waɗa teŋe seedeɓe waɗe aɗum ɗo waɗa wande kay wona donni kono noon ka haala men pour no famora eya koto on feƴƴini o roni debbo kotoma ɗum koye wallidiral woni ko jeeya fi hiwgol fayɓe men kono noon wona forcé dey si debbo on jaɓi tawi on nanodiri jikkuji mo yiiɗi ella ala ɗum koye wallidiral ngal woni ko jeeya ka quartier ɗo mo accuno rewɓe joni noon ndaaren ko honno enen musidɗo ɓay an a hebbinali ko goto joguiɗa si tawi woni musidɗa nga arani a wallata en ndaara sa wawa en ƴettande kaarijo ɗum ɗon kadi koko wawata hiwde par ce que feƴƴinɗo o si rewɓe ɓen no woodi toon ɓe anndanɗa hoore maɓe nawo yaali taw accitirama noon oɗa kadi feƴƴini accitirama noon on yiyoe quartier on kuwake ɗo ko moƴƴuno o ko moƴƴuno ñande go aroye tawa en yiyey ko Allah yiɗa yarlaki yo Allah subahana taala danni ko ɗum waɗi ndaare nelaɗo maki ɓe wi dariɗo e fi o debbo ɗo mo moodi mum feƴƴini ka arde darta pay koykoy darta rewɓe ɓen okkoraɓe ko ɓe wawata wallitorde ɓay woni moodi maɓɓe feƴƴini e miskino mo ala nelaɗo maki baraji ɓeɗo no wayi o waɗɗo baraji waɗɗo jihadi fi sabilillah walla dariɗo masalan yani ñalorma on fo wimo hoora jemma on fo wimo darade waɗa qiyamul layli baraji ko heɓata ko ɗum Allah subahana taala hokkatamo ara inchallah si tawi woni en hewti ɗo haray iɗen wawi darade ɗo min tori Allah subahanahu wa taala ɓeydu ko wiyete kon jokkere enɗan nden masalan e yurmodiral ngal e masalan hakkudeji men e fatiɓe ɓen ɗen tori Allah subahanahu wa taala masalan yurme ɓe aliyatimaɓe accaɓe ɓen kadi Allah subahana taala hiwɓe reena ɗen andi kadi ko nela sa sallam wowli ana wa kafilul yatimi ka hatayni fil janna min e dariɓo ni alyatimajo darajaji amen ni yawmal qiyama koni debbo on ɗa mo moodi mum feƴƴini si a toppitike mo nelaɗo maki baraji waɗɗo jihadi e horuɗo ñalormaji ɗin dari jemmaji ɗin no juuɗa siko aliyatima kadi pay koye doso koye koye kadi sa wallitike koye ka janngugol e ka dépensé ka koltu ɗon kadi nelaɗo maki onon ɗiɗo ko ni aray gonɗum faɗoto ɗum yo Allah wawnu en gollitirgol ɗiɗo wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh